ariko ndashima Imana ko muzehe yagiye yaruhutse Uvira yarafashwe kubera ko mwije muri message ya nyuma data yanyandikiye message ya nyuma mfite kuri telefone yanje yarambwiye ngo Imana ishimwe kuko Uvira ifashwe twaba tubonye inzira zo kuzamuka imuhira niyo message ya muzehe mperuka akakwiyegamiza akida gukurikiyeho shimira Imana abana babo bakajya ku ishuri hari kwifubye ntiyige simvuze bose umubare munini w'abagabo iyo ahuye n'umwana w'umukobwa ugipfunura amabere ariko Samweli ndamutangira ubuhamya mpagaze imbere y'Imana n'abantu hari abana bose bo ku Gikongoro iyo baba ntabwo ngewe nzi papa wanjye ariko nyine aho nahuriye na Samweli numvishe urukundo rwo kuba abana bagira ba papa kuko ngewe nari mfite trauma yo kuba ntarinzi papa ya kutulea nilipolia usiku na mchana alikuwa nami kukua kwangu ilikuwa muzokundane mwese avuga ati umuryango wose muri rusange aranantuma arambwira ati abana banje guhera kuri ba bukuru batoto nibo bagabo nsize mu rugo ubabwire ntibazobangamire mukecuru ambwira ati nawe uzobe hafi ukubaye hafi mu ijoro ukubaye hafi yanjira ijoro ryose uzobikore no kwa mukecuru Dampore Pastor Askofu Nyarugabo wihangane ndabizi neza kuko wabuze inkingi ikomeye ariko turahari murakoze na mbere ndabashimira mwese abaje kudushirikira muri kino gikorwa Imana ibahe umugisha ya mazina yanjye ni ngiye butoto ni ngiye mwumvisha bari kuvuga abamvukana na bukuru ngiye kubura muzehe ntabwo nabuze muzehe gusa ahubwo nabuze n'inshuti yanjye ari inshuti yanjye cyane ninjye twirwanaga mu rugo akambwira ngo uje hariya nkaja akanwa buri kintu cyose ntabwo nabuze umubyeyi ahubwo nabuze inshuti yanjye muzehe ari umujyanama wanjye ari inshuti yanjye pe ibintu byose nakoraga njaga imbere akanyerekera umunsi wa nyuma ajya mu bitaro njye namumanukanye mu modoka ndi kumwe n'undi muhungu ariko hari ikintu ashaka kuvuga ariko bikamunanira kubera nta mbaraga zo kuvuga yari afite yinjira mu modoka aragenda muze ko batakiriho ntabwo bivuze ko atari hano azakomeza atugume mu mitima yacu kandi yadutoje urukundo tuzakomeza dukundane nk'uko wasize bivuze murakoze mukomeze mwihangana abana ba muzehe reka dusabe ntabwo ngewe nzi papa wanjye ariko nyine aho nahuriye na Samweli numvishe urukundo rwo kuba abana bagira ba papa kuko ngewe nari mfite trauma yo kuba ntarinzi papa murakoze cyane murakoze cyane reka nsabe abana banje nabo baze kasaba abana baze biragoye kuvuga kuri uyu munsi gatoya twari dusize umuntu umwe natambuke kaza ubwenge natambuke
nari mvuze ngo biragoye kuvuga kuri uyu munsi, ariko kandi ni byiza kugira ngo imitima y'abantu kugira ngo iruhuke cyangwa se yike mu nda cyangwa se imitima ihebe, kubera ko iyo umuntu avuze araruhuka. Ikindi kandi n'abashoboye kurira barire kugira ngo imitima yabo iruhuke, kuko niyo umuntu atarize hari igihe nyuma nabwo ahura n'ikibazo. Ushoboye kurira ntimugume kumubuza amuvuga ngo umuntu yihangane, mumureke arire, ni igihe ciwe aruhuke, hanyuma igihe yumva akeneye gucecekera amarira namushiramo aceceke. Mubihanganire kubera ko biterwa n'uko umuntu byamujemo kandi ntawe uzuhagarika amarangamutima. Ndabanza guha mpore mbere na mbere, ndabanza guha mpore mama, ndamuha mpore, siwe wa mbere si nawe wanyuma upfakaye, n'abana batoya bari mu kugenda bagasiga abatarabyara, ariko muzehe yaratuzaye, turahari tuzakubera aho atari. Ikindi kandi ndampore barumuna banje, cyane cyane uwo tutari kumwe, kuko niwe usa nkaho bimugoye, kandi tunamushimira kubera ko iyo umuntu ahagaze imbere hari ibintu bimwe na bimwe yibagirwa kandi bizari ngombwa kugira ngo abivuge. Ndaha mpore Nyabaziga nanamushimira taca atakoze kugira ngo abe yagarura se, cyangwa se kugira ngo arengere ubuzima bwa se. Icyo yarashoboye gukora yaragikoze. Warakoze mwana wa mama, nzi ko uri budukurikirane, warakoze. Imana yo mu ijuru izaguha umugisha kandi uzahore gutyo, uzafashe n'abandi. Ikindi kandi ndampore Mado niwe warwaje muzehe cyane, yatubereye aho twebwe tutari turi, aramurwaza. Nizera ko mu bantu batari kubabara cyangwa ngo bagere kure Mado arimo, kuko niwe wamurwaje kuva ku munota wa nyuma, iwe na papa n'abandi, ariko Mado yandushije ubutwari. Buri muntu agira ikintu ashoboye, njye sinari gushobora ibyo Mado yakoze. Ntabwo ntushobora kurwaza muzehe kuriya. Jewe hari igihe yageze aremba turi kumwe, kampamagara abantu bose ngo muzehe yapfuye. Mado agatangira akambwira ati se wasaze, ihangane ntiyapfuye. Yandushije ubwo butwari. Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwana wa mama. Ikindi kandi ndahampore bashangazi, ndahampore bashangazi turi kumwe hano, ndanampore shangazi uri hanze. Nijoro twavuganye arambwira ngo muvugire ibyo yari kuvuga, ariko sinobishobora kubera ko data ntaca atakoze. Yareze barumuna biwe n'abashiki biwe ntiyarangirizaho, natwe araturera. Jewe ku bwanje mbuze umurezi, sinigeze ndera, narabyaraga data akanderera. Sinzi uko umwana azarira, sinzi uko umwana azahangayikisha. Data yanderanye n'abana banje. Data yari inshuti yanje ku buryo ndashobora kubabwira, abantu benshi barabizi. Yari umunyamabanga wanje, akaba inshuti yanje y'inkoramutima, akaba umujyanama, yari byose kuri jewe, yari umukunzi wanje. Nari nzi ko ibyo nukora byose negamiye data ntaco nkoraho, ariko urupfu niko ruzarumera. Ikindi kandi ndahampora isokuru, ndabizi neza kuko yari inshuti ye magara. Mubabuze mu nshuti nzi neza ko namuzehe, ariko uzihanganire, turahari, tuzakuba hafi. Ndahampore Pasiteri Askofu Nyarugabo, wihangane. Ndabizi neza kuko wabuze inkingi ikomeye, ariko turahari. Uko wageze uhamagara data, uzaduhamagare kandi tuzakwitaba. Inama mugishaga igipindi mwateraga, muzaduhamagare tuzabitaba, turahari. Ndihanganisha Venasi, ndihanganisha Semukiza, ndihanganisha na Manobo. Izo ni inshuti za data z'inkoramutima, kandi icyo nakundiraga data, yagiraga inshuti akazidusiga nk'abana be, natwe tukaba inshuti zabo. Abo bose mvuze ni inshuti zacu k'umuryango, bari inshuti za data. Natwe twagiraga inshuti turi abana, tiwatinyaga kuza ngo uhe papa umwereke ngo uyu ni inshuti yawe, akamubera inshuti kandi nawe magara. Data ntiyatinyaga kuba
mu bana bato yabaga umwana mutoya yagera mu bakuru akaba umukuru mu ngeri zose data warahamusangaga. Data yareze imfubyi mu bukene mu bukire, data yareze imfubyi. Data yagiraga urukundo rutagira abandi bantu, yakundaga abantu bose atavanguye. Data yagiraga kwizera. Jya nibuka rimwe tukiba ku Gikongoro, yigeze kwa kundi ibiryo nyine biza bishira mu nzu, abwira mama ngo nibagiterekeho amazi, ngo yatumye ngo ibiryo ngo biraje, kandi ntaho yabitumye, kandi yari mu cumba. Hashize iminota mikeya binjirana kawunga, binjirana inyama n'ibirungo byose, kandi ntaho yari yabitumye. Yagiraga kwizera. Data yagiraga kwizera guhanitse, kandi ibyo yari yarabitwigishije. Data yari umuntu utaragiraga ubwoba. Yajaga kubwira umuntu akakubwira ngo ndakubwira ngo kuko ntaco wontwara sindya mu wawe, kandi ndakubwira uko numva bindimo, akakubwiza uko yumva. Data ko ndabura ukuntu no muvuga ni byinshi. Data yigishije abana b'abanyeshuri. Rimwe na rimwe twebwe yatwimaga minervare akariko akayiheza abandi bana b'imfubyi, akatubwira ngo mwebwe mwicara ariko umwana w'imfubyi yishime kuko afite umubyeyi. Ibyo yarabikoraga. Data yari yaradutetesheje. Data niwe ejo bundi narabivuze, niwe ushobora kuba waratunze abantu benshi muri Nairobi, umuryango mugari, kugera naho famiye imwiyama, ariko icyari kimurimo nticyatumaga areka kubarera, kandi yarabikoze. Data yari umurwanashaka utavangiye. Ndibuka rimwe hari umuntu muri famiye wigeze kuza, ibi byateye arangije abanza aramubaza ngo se ngo nawe wabaye akagara ngo uca barakubeshera. Data yari umurwanashaka utavangiye, yakundaga ubwoko, kandi yari yarabukoreye. Ndango chairman yo bihamya, nta munsi numwe data yigeze arika gutanga umusanzu. Ari umurwayi urembye asabiriza kugira ngo atange umusanzu, ntacyo atakoze. Data yageza ampamagara mu gitondo cyangwa akanyandikira, mfura yanje burabwanje igihugu cabyutse gute, byibura se hari kuri kumva amakuru, nkamubwira ntihumura. Ariko ndashima Imana ko muzehe yagiye yaruhutse, Uvira yarafashwe, kubera ko mwije muri message ya nyuma data yanyandikiye. Message ya nyuma afite kuri telefone yanje yarambwiye ngo Imana ishimwe kuko Uvira ifashwe, twaba tubonye inzira zo kuzamuka imuhira. Niyo message ya muzehe mperuka. Ariko ibyo zose ndabimushimira. Ndashimira data ko yandeze akambyara nkagirirwa umugisha wo kubyarwa nawe, kubera ko nimba hari umuntu ubaho wari uzi kwicisha bugufi, data yararimo. Data yari umunyesuku. Data yarazi kwambara neza. Yagiraga umuntu yageze abwira ngiye kwambarira ikoti, akamubwira karuvati ari bwambare n'isimisi yaro. Yageze yambara ikoboyi akambara ibintu byose, yabaga ari smart igihe cyose, iteka ryose. Gusa urupfu ntirumenyerwa. Yaba rwamenyerwaga ntawurira, kubera ko n'abana bato bari mu kugenda, ariko wawe ahora ari uwawe. Ariko kandi ndihanganisha imiryango yose, kandi ndashimira abantu badufashije mu burwayi bwa muzehe. Ndashimira abanyamurenge muri rusange, ndashimira abanyabyura, ndashimira abanyagasanga, ndashimira mererwa, ndashimira abanyawumoja, abanyakenya bose. Mu by'ukuri uburwayi bwa muzehe nta muntu abenshi bagiye baza bagira ico bakora. Wewe wabikoze nawe uzobona bagutabara. Wewe wabikoze warakoze. Ikindi kandi ntabwo tugiye kuri, yego mwihangane niko bize bigenda, wo bitarashikira turacari mwisi, kandi twese tuzopfa nawe azobona akababara. Ariko urupfu ni ikintu kitamenyerwa. Umuntu azavuga ngo ntiyurira ngo tiyogira gute ngo arakomeye, ariko ntuzumenye ukuntu bigenze. Urupfu ntiruzarumenyerwa. Ariko mwihangane. Data yari umukozi w'Imana, yagiye mu ijuru, urugenzi rwe yararuteguye neza rwose. Nta mpungenge dufite cyangwa kubabayika dufite kuko atagiye mu ijuru. Ndihanganisha abantu bose muri rusange, cyane abana b'imfubyi asize. Murakoze cyane.
arakoze Sara. Abandi mbaye imfubyi burundu, ariko yadusigaranye na mama, kandi Imana ihereze mama imbaraga akomeze aturere, kuko iwacu buri bwoko buba mu rugo iwacu. Abaho abanyakenya, njyewe ndi umukongomani, ariko yandeze nk'umwana wiwe. Icyose nivuzaga cyose nashakaga narakisabaga akakimpereza, namwitaga papa. Maneno ya kusema yananikosa, nilipoachwa na baba, alikuwa baba kwangu. Umupe mama nguvu ya kutulea, nilipolia usiku na mchana, alikuwa nami. Kukua kwangu ilikuwa. reka wihangane, n'ubundi ababyeyi ari abandi babyeyi, afite abavandimwe ntabwo. Imana ishimwe. Samuel yari umubyeyi mwiza, yari umujyanama mwiza, yatweretse urukundo, yanyeretse urukundo data atanyeretse, anyereka urukundo mama atanyeretse. Samuel yaranyambitse, Samuel yankoreraga buri kimwe nk'umubyeyi wanjye. Nta byinshi dufite byo kuvuga uyu munsi, ariko dushimiye Imana ko intwari yatashye. Yari intwari, kandi dushingiye ku byo yadutoje tuzakora cyane kugira ngo tuzamusange. Twamuvuga bugacya bukira, yadutoje byinshi, yantoje byinshi. Yari umunyamabanga wanjye. Imana igumye mutuza heza. Murakoze. Biragoye kuvuga kuri uyu munsi. Amazina nitwa Pastor Furaha, mfitanye amabanga menshi n'umubyeyi wanjye, ariyo ngira ngo mvuge. Ibintu byinshi babivuze, bavuze ko ari umujyanama, bavuga ko ari inshuti nziza. Ibyo bavuze byose ni ukuri. By'umwihariko jyewe twamenyanye mfite imyaka 16, ahantu ku Gikongoro. Data apfa sinigeze mbibona ngo muririre kuko nari muto. Twabonanye maze kuba imfubyi y'ababyeyi bombi. Icyo gihe twabaga mu nzu twenyine, nijye wari mukuru, turi abana 4. Nta mama wacu wari uhari, nta masenge, nta marume, nta na data wacu wari uhari. Ariko twagiranaga amabanga menshi. Njye twakundaga guhurira mu muhanda, akandeba nataye umutwe, akambwira tumeze utigiko, nkasumuza umutwe kuko amagambo yanjye yari makera. Iyo nasunguzaga umutwe, ahantu yajyaga njyana kungurira amata. Ntabwo ntekereza ko yageraga amafaranga menshi icyo gihe, kuko nta kazi yagiraga. Ariko yaranjyanaga akangurira amata n'amandazi. Ni umuhanga wo kumva abantu, akantega amatwi, nkamubwira byose, akambwira uko mbigenza, akampumuriza,
akadufata akatujyana mu rugo, mama Sara akatwakira. Ni inshuti nziza, ntabwo yamfashaga njyenyine kuko barumuna banjye bo barazaga bakahaba bakarara, njye sinahararaga kuko ari njye wari mukuru. Ni inshuti yanjye ya bugufi. Ahari umuntu aravuga ngo abaye imfubyi inshuro nyinshi, nimubyumve. Mama wanjye apfa ntabwo narize amarira menshi kuko ntabwo nari nzi ibyo ari byo, ariko ubu ndabyumva cyane. Ngeze muri Kenya nagize amahirwe yo kuhamusanga, turongera turahura, nuyumva ko nongeye kuba mu muryango. Ndibuka umunsi umwe pasiteri wanjye yarambwiye, bivugira mu iteraniro, aravuga ati Fura, mbona uri umukozi w'Imana, ufite amavuta y'Imana, uri mu muhamagaro, jyewe nzagusengera. Haciyemo iminsi 2 ntega imodoka ndaza, nazanye na Sara, ndamubaza ni papa kunzi neza ukabuza umuhamagara icyo ari cyo, iyo ndebye ubona ndi mu muhamagaro, ubona njyewe nashobora kuba umushumba, ndeba neza. Ndavuga ni kuko sinkunda ibintu nakwinjiramo ejo nkakoze Imana isoni. Arambwira ati mwana wa, ndakuzi kandi uwo munsi nzaba mpari. Ni inshuti ya bugufi, ntabwo nzi, munyihanganire, ntabwo ari ugushira isoni, ariko muri rusange abantu benshi barera abana b'imfubyi baba bafite ibyo babashakaho. Twabanye n'abantu benshi, abagore baba bashaka ko bababera abaja n'abagaragu mu mazu yabo, abana babo bakajya ku ishuri, ariko imfubyi ntiyige. Simvuze bose, umubare munini w'abagabo iyo ahuye n'umwana w'umukobwa ugipfunura amabere akabona yigiye ejuru, ejo atangira kumukorakora. Ibyo ni ibintu twarebesheje amaso yacu, ariko Samweli ndamutangira ubuhamya mpagaze imbere y'Imana n'abantu. Ahari abana bose bo ku Gikongoro iyo baba bari kubivuga mukabyumva, nabonye umugabo utagira umutima w'ubuhehesi n'uburaya, akakwiyegamiza nta kindi agukurikiyeho. Shimira Imana ko yampaye kumumenya, kuko ibyo ari byo byose ari byo mukuyeho, kandi ndasaba Imana isumba byose ngo aba bana ibabere papa, ibabere umubyeyi, ntihazagire n'umuca mu nzira y'inzitane twebwe twanyuzemo. Amen. Reka dusabe iyi minota 2 tuyiheze Nyakazungu na Kazubwenge, mutambuke mwembi muhagarara. Mwabonye ko twatinze cyane. Murakoze. Ndashima Imana ko yambashishije nkabasha kuboneka kuri uyu munsi wo gusezera Muyomba. Ntabwo byari byoroshye kuko mfite umwana mutoya, ariko Imana ishimwe ko yambashije nkabasha kuza. Baduhaye umwanya muto, nari kuvuga mu mwanya wa mama
udahari, nkavuga mu mwanya wa musaza wanjye udahari, ariko ndagerageza mbihine. Ndashimira Muyomba cyane, sinjya gusubira mu by'abantu bavuze ko yareze imfubyi, namwe mwazibonye. Ndashimira Muyomba ko yabanye natwe, umubyeyi wacu natwe amaze kwitaba Imana, papa twabaye imfubyi tukiri batoya, dufite imyaka 4-5. Muyomba yatubaye hafi, afatanya na mama baraturera. Rero Muyomba ndamushimira cyane. Ikindi ndashima Imana yuko mu burwayi bwa Muyomba twabashije kugira icyo dukora. Shimira cyane Cedric, musaza wanjye unkurikira, niwe mwumvishe Mamdogo yashimiraga. Cedric yakoze uko ashoboye kose kugira ngo Muyomba avurwe. Nzi abana biwe, abakwe biwe bampaye inka ngo nshikirize abana basizwe na Muyomba kugira ngo izabafashe, kandi turi kumwe muri byose. Murakoze Muyomba, Imana imwiruko ridashira. Ndagira ngo mama Sara atambuke na Muyomba n'abana ba Muyomba mbashikirize iyo nka bampaye kuba. Murakoze. Yesu ashimwe. Twese ni ugushima Imana, ntitwabura icyo tuvuga kuri uyu munsi. Bakimara kutubikira ko papa yapfuye, njyewe ntago nabyemeye kuko numvaga bitaba pe. Mpamagara papa Peter arambwira ngo papa yarangije, kuko papa yarangije uyu mwaka ushize. Nasenze isengesho mbabaye ndavuga ngo mu muryango wacu ntihagire undi muntu uzongera kwitaba Imana. Ndavuga ati Imana, kwa isengesho nagusenze kurirenzeho kandi papa wundi nawe akaba apfuye, kuko numvaga ikintu cy'urupfu ko kitazongera kandi kugaruka mu muryango wacu. Ariko kuko rimwe na rimwe ubushake bw'Imana burasharira, Imana ibikora kuriya nyine yabikoze. Shimiye Imana kumurumva mpamwita papa, njyewe papa nzaramwita dada, ba papa bandi bano bose bombita ba papa. Iminsi yose nge nageraga Nyamagabe, papa ntiyarobanuraga. Wasangaga tuvugana ukagira ngo ni njyewe mwana wiwe, wenda ni njyewe wakuze kuruta Sara cyangwa abandi. Yadukundaga cyo kimwe, ntago yarobanuraga cyangwa ngo ubone ngo karakoresha uburyarya. Oya, uru rupfu rwa papa rwarambabaje. Noneho bihurirana n'iyi minsi mikuru ngiye ntuye Bugande. Ndavuga ati Imana umbabarire, ndakwinginze nzabona umwanya wo kuza gushingura papa. Bisaba umutware wanjye aranyemerera, arambwira ngo nta kibazo kuko nabonaga bigoye gusiga abana batoya mu rugo bonyine. Aranyemerera. Maze kugera hano mbona Mamdogo arakomeye, mbona abana barakomeye. Ndavuga ati Imana ushimwe ko isengesho nagusenze waryumvishije. Mbona barakomeye, ahubwo nje waruje kubahumuriza, numva mfite nk'isoni. Urupfu ntirumenyerwa ariko tuba tumaze kurumenyera, kuko rwatumazeho abacu, kabisa. Ariko sanga bakomeye, ndavuga ati Imana ushimwe ko wabakomeje muri ibi bihe bimeze gutya. Mbona baseka, twaganira na Sara agaseka, twaganira n'abandi nabo nkabona ko baraseka. Ndavuga ati Imana ishimwe. Komeje umuryango wanje mvukamo, mbabwira ngo mwihangane, nubwo amakuba ari menshi, ibyago ari byinshi muri iyi myaka ingahe duhuye nabyo, ariko Imana ntago irava mu ruhande rwacu. Imana turacari kumwe. Njye simfite ababyeyi bombi, ariko aba bose ba papa mbafata ko ari ababyeyi banje. Imana iri kumwe natwe, kandi igira ukuntu izivuruga ibihe, kandi muri ibyo bihe tukabibamo kandi tukabikomereramo. Imana ibakomeze kandi twese dukomeze. Shimira namwe mwese mwabanye n'umuryango iminsi yose basenze, mubaba hafi, mubaza mu rugo kubahumuriza. Imana ibaha umugisha. Papa tumwifurije iruhuko ridashira. Dusabira sheri ni murakoze. Nta byinshi ngiye kuvuga, ariko reka mvuge gatoyi ku mubyeyi wanje.
twamenyanye ari mu burwayi ariko umwanya mutoya namubonye, umwanya mutoya nashoboye kubana nawe, ni umwanya wa mbere mu w'umugisha cyane mu buzima bwanje, kuko mu masaha make, kuko ndi umunyamahirwe kuko amasaha yiwe ya nyuma n'igihe twari kumwe, nagize amahirwe akomeye cyane kuko yarambwiye amajambo makeya y'urukundo, amajambo mbese ntigeze mbwirwa n'uwundi muntu, no kunyipfuriza ibyiza byinshi. Okay, muratubabarira gatoyi, emosiyo ziba zihari. Ego papa, reka mvuge ngo aruhuke mu mahoro, kuko imyaka mfise maze kubona abagabo benshi pe, ariko yari umugabo w'abagabo, yari umubyeyi yaseruka ahantu hose, je ndi umukwe wiwe, ariko uburyo namubonyemo n'uburyo butangaje, ari nayo mpamvu nshima Imana kuba naragize amahirwe akomeye cyane yo kumubona umunsi wa nyuma, kuko uwo munsi nari nazindutse mu kazi, hari dimanche, nirwa mu kazi umunsi wose, ariko nkagoma mbwira abantu turi kumwe, ndabwira ati ariko jewe nubwo ndi hano isaha yose ntahira ndaja mu bitaro, madamu wanje niyari amaze iminsi birataryama, ndavuga ati nubwo naniwe reka nanje ngereyo, kuko sinari gushobora kugwaza papa, ndavuga ati ko madamu ari wamuzi ubugwayi bwiwe, reka ngereyo basi ndamuronderera ahantu aryama ku ntebe, nanje nkurikirana umusaza nasanze arimo oxygene, rero maze gusanga arimo oxygene byampaye iyindi shusho, kuko iminsi nayo imaze kuja kumuraba nta oxygene yaba arimo, ariko nkigerayo umutima urasimba, cyambwira madamu ati we genda uraba aho wicara, ndamukurikirana, ariko ntikwari kumubwira ngo genda uraba aho wicara, papa nuko yaguma ampamagara, akambwira akoresha ukuboko kuko ntibyakunda ko asohora ijwi, yarampamagara, nanjye kubera ubwoba ngahamagara uyu kubwira agende avugane na papa, papa akambwira ati nshaka wewe uwagende, ndagerayo, ambwira ati wakoze kuza mwana kundaba, kandi ufise umutima ukomeye, ariko pe ntababeshe nta mutima ukomeye mfise, nuko yansizemo icyo cyizere nagica nimvamo ko mfise umutima ukomeye, kuko ryari ryo rya mbere mbonye umuntu ari muri iyo situation, ariko nararaba uwo turi kumwe reka ngerageze basi musumvye umutima ukomeye, ko nari kumwe na madamu twari babiri, nibuka ko naye namutelefone mu gitondo ndamubwira ati bwira mama aje kuruhuka, ntimwagumayo mwese, kuko nimwagumayo mwese muhava mwinjira ibitaro, bwira mama aje kuruhuka ndaza kukuraba wewe ku mugoroba. Rero kubw'amahirwe no kubw'icyizere papa yarahejeje kunshiramo, ndagira umutima ukomeye, ko ryari ryo rya mbere pe mu buzima mbonye umuntu ari muri iyo situation, akambwira ngo mukuriyeho iyo oxygene, nkayikuraho, kuko je nari nasanze atavuga akoresha amarenga gusa, ariko ndamwegereye nkumva ari kuvuga pe, akavuga nk'umuntu yakize, akambwira ati nubwo wumva ijwi ryanje risohoka neza, risohotse kubera rikubonye, tubundi sinariko mvuga. Cya cyizere rwa rukundo nashitse ambwira binzamo, biba byinshi mu mutima wanje, ndavuga ati ko yamaze kundemamo icyo cyizere, reka nsabe Imana ifashe icyo cyizere kimbemo koko, ko nari mfise kuzinduka mu kazi
ndabwira madamu ati weja kuryama ku ntebe hama saa 8 zigeze z'ijoro nca ndagusiga nje kuruhuka gatoya hama nje mu kazi. Murabizi tujya ari uko dukoze, ariko hageze saa 8 madamu aryamye ahantu ku ntebe ndagenda nabwira papa je ngoma ntahe gatoya nzogaruka kubarabe ejo mu gitondo. Arambwira ati ntutahe. Ndamubwira ati reka ntahe nzoza ejo mu gitondo kuko numva naniye. Arambwira ati uri siri yuko nutahe ejo uzohansanga? Nani mfise ibitotsi pe, ariko byahise bishira. Ndagumana n'umusaza amukuriraho oxygene, mufashe ivyo yipfuza byose, ariko icanyeretse yuko papa tutakiri kumwe n'amajambo yagiye akoresha, amajambo y'urukundo. Arambwira ngo ntore telefone mufata ka video. Ndambwira ati reka nsabe telefone ya madame. Arambwira ati nshaka kugafata na telefone yawe. Ndabikora. Arambwira ati mpamagarira abana bose. Ndarabiye amasaha ageze ndavuga ati ntivyo ukunda ko ndabahamagara papa, reka ejo mu gitondo bazoba bahari bose. Kuko yari yamaze kundema mu ico cyizere, arambaza papa mudogo uyu yicaye ahangaha. Ndambwira ati ntawe uhari, ariko ejo mu gitondo azoba hari, kuko numva bitari grave ku buryo no hamagara abantu saa 9 z'ijoro. Ko nagiye kubaza madamu kuko ni wazi ubugwayi bwa mutama bwose. Arambwira ati papa yo bije hose ariko agorana mwihorere, reka we kuko ushaka kugumukora ikintu cyose akubwiye. Ndambwira ati ariko rejewe uko na tojwe n'abavyeyi nshobora kutumvira umuntu kubera aba afise imbaraga nk'izo mfise, tariki yageze mu bugwayi mba ngomba kumuba hafi muco yifuza cyose. Ko ari nako karyo ndose ko kuba hamwe na mutama, reka mukorere ico yifuza cyose. Arambwira ati je ndabona umubiri wanje wanse kandi abona sinzi ko nzotaha. Ndambwira ati ejo tuzotaha. Arambwira ati wapi pe ndiyumva. Ananshimira avuga ati mwarakoze kunyereka ubukwe bwiza, ariko ntashe nishimye. Ndambwira tutashe ko nyene narumva amajambo ariko avuga niyo yerekeza nkabyiyumvamo, ariko nkirinda amaranga mutima yanje kuyagaragaza kuko byari gutuma ndamusiga na madamu ngaca nta. Ndambwira ati ubukwe bwabaye bwiza kubera umuhezagiro w'abavyeyi, umugisha w'abavyeyi, siku bwacu byakozwe n'Imana n'abavyeyi. Aravuga ati ubwo rukundo mwatanguranye muzorusazane, muze mubahane, muzokundane mwese. Avuga ati umuryango wose muri rusangi. Aranantuma arambwira ati abana banje guhera kuri babukuru batoto nibo bagabo nsize mu rugo, ubabwire ntibazobangamire mukecuru. Ambwira ati nawe uzobe hafi, ukubaye hafi mu ijoro, ukubaye hafi yanjira ijoro ryose, uzobikora no kwa mukecuru. Ivyo babutoto batazokora uzohabe. Ndamutega amatwi nsa nkaho mbaye nk'umusazi, ariko ndavuga ati sindi buhamagare madamu ngo amwumvirize, ndi umuntu yashingiwe, ndi umugabo. Ndavuga ati nkomeze ndamwumvirize. Umusaza yambwira mufata ukuboko. Nkimufata ukuboko hageze saa 10 nari nzi ko papa yamaze kwitaba Imana. Je saa 10 papa nari nzi ko yitavye Imana. Ndamuryamika neza. Ngiye kubibwira madamu ndagaruka kuko numva biza gutuma na cya cyizere yanshizemo, nibaza ukuntu madamu nahagera aza kwitwara, nkumva biraza kundemera cyane. Ndavuga ati aho mu gitondo hagerera ndahamagara papa ndabimubwire uyu kugira we aze kuza. Haize iminota 10 nsubiyeyo, papa arambwira nsanga yakangutse. Arambwira ati shaka amata. Amata nayo nayajanye mvuye muri ville.
ndamuhaye mbona ntari ntibasha kwaya muhaye amata mbona ntibiri kubasha ntari kubasha kuyakwega. Madamu canambwira ati reka nje kurondera sro wenda aho byakunda. Anambwira ngo yavyihorere ariko jewe muri kamere yanje yo nishizemo gukora ikintu uko byagenda kose, haba mu muriro haba mu mazi, mba ngomba kugerageza amahirwe. Kubwa amahirwe ndagenda ndazana yasomye makeyi pe makeyi ashoboka ndabwira madamu ati wasubira hariya wicara. Ambwira ati ntibiri gukunda. Ambwira ati umubiri uri kunjya ahantu hose. Nanje cyakizere biranka pe biranka. Ndambwira ati reka nje ngaha hanze gato kugura amazi ndaje, ariko pe nta mazi nari ngiye kugura, byari byanse. Nta mbaraga nari ngifise zo guhagarara impande ya Mutama. Gusa naguma ncunze madamu ko ataja kuraba. Avuga ati basi ngume ncungiye ku muryango, madamu naza ngerageze kumubesha asubira ajyame hariya, kuko numva biza kuba bibi narengana muri iryo joro. Kubwa amahirwe Imana yadufasha agera mu gitondo. Je ndabwira madamu ati reka nsimbe ku kazi ndaza kugaruka. Ngezeyo umutima uranka n'akazi ntako nakoze pe, kandi nani munsi ari muzima ariko biranka. Haize nk'amasaha 2 nibwo yambwira ko umusaza yitavye Imana. Je ku myaka yanje mfise simike kandi sinamyinshi, maze kubona abantu benshi bo muri famiye bitaba Imana. Nta munsi n'umwe nigeze ndira, nta munsi n'umwe. Impamvu uno munsi amosozi bikunda ko akoroka n'amajambo meza umusaza yagiye yanyatuye ko. Yari umusaza w'umunyarukundo, kuko yarambwiye amajambo ntigeze mbigwa na mama, ntigeze mbigwa na papa. Ariko nkamushimira cyane kuko ubugwayi bwiwe igihe cyose bwafashe yariko yitegura kuja mu ijuru ategura n'abasigaye. Rero no munsi uwo bikunda ko arirarire kuko no munsi wiwe wa nyuma, kandi nkuko babivuze benshi muramuzi kundusha, ariko nanje nagize amahirwe yo kubwirwa ibintu bikomeye mutabwiwe no kumubona umunota we wa nyuma. So murakoze.